Stanite, nije još gotovo, pričekajte još malo. Imamo još par stvari koje moramo riješiti. Dakle, prva stvar je nagradna igra Linux Akademije od srca, za koju se je prijavilo 62 posjetitelja. I način na koji ćemo odabrati posjetitelja je tako što će Ivan Guštin sada glumiti asistenta koji pokreće random number generator na random.org i broj koji dobijemo između 1 i 62 ćemo pročitati na ovom papiru i znati ćemo čije ime je dobitno. Dakle, Ivane, molim te, pokreni generator. Samo stavi 62. 62, da. Evo, sve je transparentno, legalno, evo vidimo povjerenstvo, ali ne vjerovati. Šta ćemo odmah prvog ili? Ajde, prvi može. Odmah prvi. Broj 45. Dalibor Kirchmajer. Da li ovdje? Mora biti tu, da, to je preduvjet, ne. Jel' tako? Ma ne mora. Ne mora. Uglavnom, preko društvenih mreža ćemo objaviti da je on dobitnik. Slikat ćemo naravno ovo, prikazati da je stvarno to broj 45, onda provjerim da ja nisam fullo. Da, 45. Evo, skinuo sam screenshot, ne. A i snima se. I unutar tjedan ili dva bi bilo dobro da se javi, da potvrdi da prihvaća dobitak. A reci i vrijednost toga. Vrijednost toga, dakle, Dalibor je dobio sva 4 tečaja Linux Akademije. Ukoliko je zaposlen, to je 4 puta 800 kuna, a ukoliko je student ili nezaposlen, to je 4 puta po 600 kuna vrijednosti. Dakle, Bome vrijedne nagrade. Hvala srcu. Hvala srcu i čestitke Davoru. Sljedeće, ovdje imamo jednu jako super, najbolju i koliko sam čuo unikatno, mislim da ima 5 primjeraka ovakve Fedora majice koje su Fedora ljudi donijeli u Zagreb i htjeli su da tu Fedora majicu damo jednoj od posjetiteljica konferencije koja se prva javi da želi majicu. Samo dignite ruku. Ako nećete dignuti ruku, ja ću vam donijeti majicu. Okay. Mislim, oni koji se osjećaju nisu uključeni. Može, tvoja majica. Koja se javila? Jel može to? Naravno, pa. Regularno, nisi javila jedna druga. Aplauz. Ok, još jedna stvar od mene. Radionice koje se održavaju sutra. Malo statistika, dakle na OpenStreetMap radionicu je prijavljeno 24 ljudi, još uvijek ima mjesta, no zbog malo većeg interesa nego što smo očekivali, radionica je premještena iz Bijele vijećnice u dvoranu A102. To je dakle ova dvorana, to jest ne dvorana nego zgrada koja se nalazi na putu između glavne porte i ove zgrade i to su one velike stepenice s lijeve strane pokraj kojih dolazite ako slučajno ne znate gdje se nalazi. Pitate portira uglavnom. Linux Games, radionica Fedoriansa, 18 ljudi, OnCloud 21, Seafile 18 i Firefox 28. Očito je veliki interes za osvajanjem Firefox Flame mobitela. Toliko o radionicama, počinju sutra u 9. Dođite, bit ćemo i tu na recepciji konferencije ako treba nekog usmjeriti. Inače, jako smo ugodno iznenađeni odazivom za radionice, što je otprilike duplo više nego što inače su dolazili. U prosjeku je bilo između 5 i 15 ljudi, evo sad je 20 do 30 ljudi po radionici, svaka čast. Očito smo potrefili teme radionica. Sljedeće, Ivan ima neke poruke.
Pitaju ljudi za snimke. Snimke, hvala kao prvoj ekipi iz Carneta koja je opet i ove godine snimala ovo. Za par dana će biti snimke dostupne, obavijestit ćemo vas putem istim ovih kanala, pratite nas na Facebooku, na Twitteru. Šta, ima pitanje? Šta? Oboje. Prati i Dobricu. Ne. Čekaj, ili imamo mi uopće pitanje u ovom dijelu konferencije? Ne, tu ne primamo Biće pitanja. i na modu i bit će kod Dobrice na webu, na YouTubeu. Imate slike na Flickeru, slike smo stavili već nešto gore, ima preko 100 slika, možete ih slobodno koristiti naravno i pozivamo i ostale da stavljaju gore u tu istu grupu. Grupa se zove Doors Club 2015, možete dodati gore grupe pod kojom licencom vi hoćete. Ne? Sljedeća stvar je isto, volimo imati uvijek feedback, nismo radili posebnu anketu, ali javite nam na mail preko društvenih mreža i ako imate nekih primjedbi, komentara, prijedloge za iduću godinu. Ono što bi voljeli bi da hardverski dio još više pojačamo, da imamo cijeli track open hardware i tako da javljate se na tu i slične teme. I najbitnija stvar je, prije još što Svebor kaže još jednu stvar, nakon ovoga je after party u Route 66, to je adrese Paralminska cesta 47, u 7 sati je početak, sponzorira Facebook, bit će i pića i hrane i tako dalje, druženje i slično. Ne? I prije nego odete, Ićemo čopurativno tamo, tako da ako ne zna, nije siguran, može ići sa ostalima. Ne? I još jedna stvar za kraj, to nije sve. još jedna stvar i samo nemojte da bude sad stampeda. Dakle, prvi koji sad zatvita nešto lijepo o konferenciji i dođe do konferencijske recepcije sa dokazom da je zaista nešto zatvitao, dobit će nekakav mali poklončić iznenađenja. Pa evo, ako ste zainteresirani, a vjerujte mi, jako je super poklon. Potrudite se. Vidimo se u Route 66. Hvala svima i ove godine na dolasku i vidimo se iduće godine, naravno. Hvala.